Kila kitu unachokiona katika maisha yako sasa kilianza kwanza kwenye akili yako. Kama mawazo yako yalikuwa tofauti, maisha yako yangekuwa tofauti pia. Mawazo yako ni mbegu za maisha yako. Kila wazo unalolionia ndani ya akili yako lina nguvu ya kubadilisha hatima yako. Watu wengi wana ndoto kubwa, lakini wanakosa mafanikio kwa sababu mawazo yao yamezibwa na hofu, shaka au ubinafsi wa kudumu. Wanashikilia mawazo ya siwezi, haipatikani na siwezi kufanya hivyo, na polepole wanazalisha maisha ambayo yanalingana na hofu hizo. Lakini kila wakati unapoweka wazo chanya, unapoliamua kuamini kwenye uwezo wako, unapofikiria suluhisho badala ya matatizo, unapofanya hatua ndogo kila siku kulingana na mawazo yako, unajenga mafanikio. Kwa hiyo, chagua mawazo yako kwa hekima, chagua kuamini zaidi, chagua kujaribu zaidi. Kwa sababu maisha unayoishi sasa ni matokeo ya mawazo yako jana na kesho unayoipanga leo. Ikiwa unataka kuendelea kukuza mawazo yenye nguvu na kubadilisha hatima yako, bonyeza subscribe sasa na uendelee kukua kila siku na kila video mpya kwenye channel hii.